kama na ebeboa age adasa enkwa Hepasco Herbal capsules ma wonsa enka na entumi emmoa aha eya Akoma 87.9 FM Oria TV Akoma mu 7 twumedie no ena wo hwe na wutie enti oba no ne papa wose one penny ansign na ntena wo bra wuwu ye no nti no won hwa koda no Pachama kane ne mucho enu ne mucho enya akwadwere na wo ye enye memasam na wo pe enye fi na wo ye na emom no wonyisan wo ntumi hwa wo na wo ntumi ne ntene ba no hwe bi Pachama wa ya de pa na no wo ba ye na wo se wo be ye adwuma Pachama ye hwe wo kasa mu a ema ne dodo no a wo ho a se wo mo ba ye kasa fidie yi so a na ebi omo ne be ma bi atena akoye se wudie yi omo ba asem omo ka ne se ma we de yesrew ye agempata compensation yen ka say nya de but wo ba ye no wan ka say bi a papa no wabu kwase a enti no wu twabo e de ato ho ama no nemmom ebo wo hye wo ka cho so obema wo sika ama wo de aye adwuma no na nehia me obema wo sika aye adwuma ene wo ka nyina ene sika no o ka so de bema wa aye adwuma no eno na wo ba ya na wo ka wan ka say oma 10,000 1 200 million 500 million 1 billion nemmom no odna no ka say obema 1,500 ama wo de akwa ye adwuma eno ana wo hwehwe so wo de ebema okoche bayere nti oba sei a ono ankasa no opese wo CPC ta no na wo baba akon no apese ode ne nsa ye bibie no omu sei no omu ba mako e ka wakoma o se dabi ababai wonko ompese one akokora no kra benya ehaw bia because onno no onkomra nyame adoma efiada wa obema ne sika ne bi na wode akɔkye ne bayere kama na waye edi dwa no kama na wanya bi ato bibi kakra ama ne ba adi na adwuma kora mako sa wobɛyɛ nko adi a woyɛ adwuma a wankasa wo ho yɛ fɛ woni paduane CP esita fa wani to be ma so Debi we na say almost kan ko ye say ko tatade na mako ma wodware kora e ma wodware se wo kɔ adwuma nti wo be dware na wo so ya no pa na adwuma bia ni wa kakra na dware na nwunu adwo na wonya nware ye eno kra no wo sei e mo wa ho ofe nyina sei na se wo be ye adwuma no nko adi a ene wo ankasa wo ho be ye fe oba no so benya bia di sa amre ya ne papa ya ti ase ewo yi die obenya bia ye de adi nti ma ko se wo be ye adwuma no nko adi a enko papa ne ho ensi ne ho wani nye ne ho ene ne ntena biem jisika no na bayire na ayache no ka ho ne ko ye wo beche bayire na aton dia wo be ye adwuma ne dia ene wono emma wodwetire na wakɔ na wakɔ akɔche bayire na waton wo be ye sika ye fa kɔtwu wanum o Mampacho me Mpacho me obeye wonya sika no mane fo na ade enkoto ho Mampacho me ni abre me no so de twa nanum we yeye nti wonya mane mfa nto ho obeye Mpacho ma me mako osi obeye akra no awaka je ne se galam se amina abu no papa enu ano no enu ano de papa beye ti ase ewo aya akache ne se kata onyini obebusa se he ne esie ne papa kache ne se kata ne so anwea ne kata ne so kra papa ko galam se ba galam se abra bu ai obebusa se onyini obebusa se he na me papa yesie no wo se amana no ebu kata ne so nyina ntini funu ye hu ne ayi kosie ye mako se ma anya sa ho emmoa because woni na wo ba ko wuti ase ehwe no se wo ma me afim wo ko ne ma me wo nyina no wo isi ho dabi akra no kra wo nhye da ni mo no na wo wie no o se me ntumi ne wo ntwe de ma se me bu afu men eba na me no wo me hwe na wo se wo ma me afim o wo ne wo ba wo wie no ho abehwe no abeye mienu na ba akokro hunu no na ono ampo mu nkrabo obre ba wo de ba akwa beka ne ho eye adwuma wo se me sa ne wo meda ene de enye ye
Enye or some shakoda because the meja. Enye Vic Marco since kai yamfama weja oba ene sunsun konkro di mu amen yesra so ni nyina so de be ya adwuma no why Mampacho nyame nhyira mo medamase baabi a moyi firi ye bia wa me nhyɛ hɔ anan medamase nyame nhyira mo de mo pɛ ablabom bia awurade nhyɛ mo anan ɔma mo asomdwie medamase nyame nhyira mo Pacho obi a wo problem bia ma won hye dem nsu endwendwene fabula ma akoso akoma mu nsem obebua baby a wo ba obi sign your friend wo so oba your friend no doing osio e ka so say abebia no obi hawo enye obi hawo so when you scam ma wo ba no amfa nkosu a wo ba ko na pen best school dia to wo meyi bi ma oyi bi ma one no oyi bi ma ochina echina bi ohun ko a ebia na wo friend no kra magical ebi sansa na wo te sanso ohun wo ko se no kwa no o say be ka foforo obebreo Marco ebi kra no o hyedam mpo ohun na che o hyedam ka wo ko hwese de ne positi odru obeka che o se mon ka nse mi ho because you say o ba beska ba me nu bagiska yensa o bagiska itino ewiase de obi ha enye obi ha tifako you nyamisha ya demo yesenya bia ye bia ka ho ya pija edwana na naposo you that's okay itino Victoria Nchi no na me waka asem no say me do say e ka che me ba ni say o papa gala me say amna bu ogu so wamu your papa e wo good village area yes Oba Marco happy Mother's Day. Thank you, same to you. Okay, thank you. Family remwe My chauffeur near TF Panyana Cababio, Emfa Embrapem sign group of companies saying the Siemens Vital Herbal Mixture and a capsule said, don't know you can't gain. Now be I just was set to say no and no come more any ye baby. You see what Dr. James someone was also one to say or don't want what Jim who ain't in our this Siemens Vital Herbal Mixture and a capsules are going on what they about a German so no more eba to say I couldn't pay anymore now cause to see him now feel so yaw ni nyina we ye firi ha ma won so ho to me ato againo ene a pre-care natural powder ni nyina ekuta properties ani padua ni hi ebeboa wo na etu yaw afiri ni padua no asinti se wotie yen na esisi ade na age ni padua na boso osisi mu na hyehye wo osisi na kura ba mu eno to tena se na pagya mu a wan ka salt se osisi ye wo ya ko na ko je Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules ni bia ne bedi wakagina mu na aboa wo na to se na akosisi ni mu nyina na akwa isim kronom de afiri honom ewie sa no na atrechre na kwa to asentini no the friend say sciatica nerve no ho so ya na wo ho nyina ya gan ne pe na wo no mabeboa wo na afi oto asentini no krono wo nyina ye firi ho de amaw obi si ne de no ye ne ataso na ya na ye ne ya se ya wo de na ya wataso na wo oto honam na akasa na ye wo ya ko ne kwaje Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules agai no ekurane me beboa ama saa ya wo no a eya na mpempi ama oto asentini no emu ehwehwe wo na afi oto honam na akasa ya wo ya no ono magai na beboa saa kwan ne so na eto ase kura de afiri ho de ama wo de awo ya ene se ye ka ho asem ya wo ko pharmacy shop ene herbal shop e bewo okwa so pe Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules agai no Uji nsuo no a na wade to paye no na afa wode pre-care natural powder no so albon uto wie ya frey ofrey a oka ha no kire enso beboa na nkomodie bia ka kire bia ye na ebedie numbers no 0241 604 702 0241 604 702 0500 8830 0500 8890 0244 718 557 0244 718 557 and number said there to jano okoto agai ni bia oto we na do afre yen
offer na ka ha no kire ya ya doctor for no beje bre ne no edi nkomo ni amma wakwankyerɛ ahodoɔ bi abɛno maka aduro ne ho a ɛbɛboa wo sɛ mɛma ne titiri bɛma sɛ sisiade wɔ hɔ automatically ma wo mɛma yɛ no ɛtɔ fam wankasa wobɛhu no afei adwuma no anyame de kyɛ wo no a ɛgya bɛma wo sɛ wotumi yɛ na woyɛ ne yie no na afei ototo papa soɔ na ada ne de totoɔ opo adwuma na abɔ mpɛpɛ kɔtena bia ba wobɛtaa bɔtan no so wobɛkɔ deɛ tan deɛ na ɔba na twɛn wabrɛ na kyɛ sɛ wada mepatɔ yɛmpɛ sɛ saa bɛsie ne yɛmpɛ sɛ ntokwa bɛbɛ fie enti de yɛkamfo sɛ Men's Vital Herbal Mixture ɛne capsules ɛde ama wogye nsuo no a na wagye to paeɛ no ɛbɛboa wo na bɛrima ɛko sisimu kuro no nyinaa ɛde ɛfiri sisimu kuro no wu a wobɛnso automatically wo mɛma yɛ ɛbɛkɔ anim na afei 2 minutes man na yɛato de no saa bɔdi ne nya bɛfiri hɔ na yɛbɔ gye so sɛ major na ɛsɛ ma no ɛbɔ nsamra ne akasa yɛagan no ɛna wo no ma ɛkum sisimu kuro ɛma wo mɛma yɛ ɛyɛyɛ ebi a wo deɛ no ɛwɔkyi brɛmo ɛna yɛ na wo sɛ ɛyɛ wo ankasa wom sɛ ɛwɔkyi kasa no ne tutu wɔ na ɛno tu kɔda gye sɛ ɔbɔ bena ansa na watumi ada kɔ na kɔgye Men's Vital Herbal Mixture ɛne capsules ne bi ɛbɛboa wo na afei wɔkyi kuro ne nyinaa yaw na ɛwɔ wɔkyi brɛmo ne mu nyinaa ɛto aseɛ kuro de afiri hɔ ama wo sɛ kyi brɛmo yaw motumi ma obi kuro na mo sɛ bi na wakyea ɛma mobility kuro ayɛ style wontumi nante yie na wakɔ straight ɛne nyinaa wɔkyi brɛmo no ayadeɛ ɛwɔ mu ekuro wɔ mu no a ama wɔkyi kasɛ no ɛyɛ wo ya no kɔ na kɔgye Men's Vital Herbal Mixture ɛne capsules ɛbɛboa asa kwan ne so na ɛto saa yaw ne nyinaa ɛfiri wɔkyi brɛmo nim obi a wo de no kuro didi mu ama o spinal cord no wankasa wɔkyi brɛmo hɔ nom wo sɛ ɛhɔ na kyea ama nam so ma nipadua na ankasa kyea kɔ na kɔgye agan ne bi ɛbɛboa asa kwan ne so wo de no so yɛ koko ɛna sabe yɛfifiri w'akyi na akɔ baabi so na akɔkɔbɔ pie bɛtete hɔ ne mogya pram a kɔ na kɔgye agan ne bi ekuta de nipadua ne hia na ɛbɛboa wo ɛtu koko na sedi afi hɔ ɛde ama kɔkɔbɔ no a ɛya na epie bɛtete hɔ ne nyinaa bɛkɔ na mogya no a yɛ pram wɔ no ɛno nso afiri hɔ ama nipadua ne madwo fam ebi a wo de na ho yera wɔ so wo de kyɛ sɛ wo de nya ne kura na wo mu da sɛi ɛnam sɛ nipadua na kasa no mogya ntimi ne afiri sane ɛnkɔ mama wapɔso mu ntino ɛma nipadua no mu nyu fam a kɔ na kɔgye Men's Vital Herbal Mixture any capsules aga no nsuo no a na wagye so paye no na de apricot natural powder no enso e de account eye ma ne mmemme nyinaa na no metimi nua ba fefa wotie mi a wo de na afichi kroma ma ne hunu na wo so se be ko afichi na mugya ne etu bebre ebi de makura obi so de ba ya na eye wankasa na di eche na no nam so na de bi etwitwa wadwuma na mu a ko na kɔgye Men's Vital Herbal Mixture any capsules bi oba ebedi wakegyina mu ebe pamo afichi kroma ma ne hunu ni nyinaa e de afiri asɛm da kora ne sɛ wo ye ne saa no ma bonus na afei wo libido na atekɔ no watenka no wakono no a eni hɔ no no ntibɛma ne no maga no to agya no de ba na wudwane no ne nyina ebefiri watenka no bɛbɔ soro olibido no bɛbostia kɔsoro na afei ama ni gyama pa atena efie hɔ nom ni nyina ɛyɛ Men's Vital Herbal Mixture ɛne capsules agan no ɛne tumi edisi adwuma no to kɔgye nsuo no na wagye to paye na wagye apricot natural powder no enso bi ɛde account owie ya frɛ yɛn numbers no bio ɛyɛ 0241 604 702 0241 604 702 0500 88 30 0500 888890 and 0244 718 557 0244 718 557 ebia wo de no diabetes and ababa sia osonkuda and am so ma de bia wo nko ade ekrotu wasa ye na enko ya na kwaje apricot natural powder ne be na fa ka gan no ho ekuta de medua no de ehia ebeboa na to diabetes na same e de afro ebia wo de na hypertension wo de no stroke na ache wo na sebe ama wo no achi mo sada ho onan ni timi komba na kwaje apricot natural powder e prekasa so na doctor yam ne mukumuku de agu ade ndu atrashe ho e de ama wo to atwe no besa ba ko na de France de na wano mo timi ne sanso aduane no wo de no o sabako de fra na di ebeboa na two stroke na sekra e de afini pedua na se palpitation na wo so Akoma e ya na ebo periperi o se Akoma na moyie
wakasa wo feel sɛ wakoma no ɛyɛ na ɛhyehye wo a kɔ na kɔgye yɛ pre-care natural powder prekasa powder no na ɛfa ka Men's Vital Herbal Mixture ɛne capsules no ɛbɛboa asakwan ne so na akoma no ɛmmɔ yɛ nyinaa ɛbɛyi afiri hɔ ɛma ne mɛma mo pa wo a mo akyi na brɛ a mo nya bi no ɛyɛ hormonal imbalances ɛna kɔfa saa deɛ ne nyinaa ba ɛyɛ pre-care natural powder no prekasa no ekura nuani duro nipadua ne hia na bɛboa abalance mo hormones no ama mo so mo de bo ani ambenya ba ne bi bedura feda sesɛ no na mo so mo adanse ne tuato sɛ mo nya ba ne bi ɛde ato mo nan so ɛyɛ agan no a ogye nsuo no a na wade to pa na de pre-care natural powder no enso pe de account ebia wo so de no wankasa no wo hu immune system no enye strong enu ti ade bia fa ne keta no abeje ni padua no abo so se nkwamo no ewo mu no na omo ho nya de no omo tumi nya bra ne enko emboban enje ban enti ayade a ko na kwaje pre-care natural powder no na wo de attack anye to beboa na fe ama nkwamo na ye strong omo ho be ye den se de be ayade bia entumi entwi emfa ni padua no so okọ pharmacy shop ene herbal shop e ben obi a also what Men's Vital Herbal Mixture and it capsules again no oji nsuo no ahye nso no ade topa ye na waje pre-care natural powder no ebi ede account our pharmacy shop bia ene herbal shop bia tafo ni road junction PF pharmacy wo ho a okwa obenya dodro bia opebi ode bema ba ko nso a PF watafo ni road junction ode bema kolona keba o Ashton have me e wo asafo for the men's ene rock pillar herbal mu nyina kewo ene omo wa gan no ni pre-care ni nyina o maji bia kwa obenya bi Accra Repast Ventures o kanshi drug lane okwa obenya do pay bi na wato e wo hambo mada e wo my pena Herbal wo Cape Coast Jeff Herbal enso ewo mankasi makobam Herbal won kokko ena ja Herbal so ewo go so nya hanko aga na ha de pharmacy shop ene herbal shop na ebe wo no odi okwa wo so wo pa gan obetumi aka brofo tenten so aso Men's Vital Herbal Mixture ene capsules ebi nkonja bi oji nsuo no a na waje to paye na waje pre-care natural powder no e de aka wo yeso uto wie ya fra yen e 0241 604 702 0241 604 702 0500 8830 0500 0244 718 557 0244 718 557 Men's Vital Herbal Mixture and a capsules ya kasa ganya baby a obi ano agye so se eto se me da say community 7.9 FM on your TV Akoma mu sam dwumade nu a na wo hwe na wotie no na o say I am Emmanuel from Kintampo. I thank you on behalf of the woman you gave the money, but my advice to her is she shouldn't accept that man when he comes back, and also pray for good man, but shouldn't rush to men because of marriage. Okay, also ne message what they abandon. Obviously, good afternoon, Mama. May God remember you and your family and the team as you have remembered this young lady. God bless you, Palizi, Edifree, Elimina, and Ede Ebaye. Yeda Silidi, Lizzie, Obinso say, I love her. Hey, yo, Mate, on also a messenger, what the Ebaye no eso. Enunti and Fawa some no ent nephew. Oba, the first day of Oba. And now for friend was who calls you. May man no we say me pesca ya jumo, may they come across was a sign, may they cause a sign, brefie, and was sign question on one treffian who said Debbie. Or trefia behano, and or the ebaye. And so Wabenya more quaquay and a jume was swayeno. And nunti Emma obi ain't see wo quine. Na a be a senya, ya cry ya wana ubenya more. Ebia obia osha wo obia otie wo omua ebetumi efi ho de aba enunti mfa wo hawo no entina efie na ensu enia bobo nkoshe ho akofo enwendwene ho akwankwanya depression obi adwene abema ne hwa nkuranti wadwene amene wodakora wontumi enna nani gusu sa wa hwe ya na akwakofo ohaw foforo de aba oba yebenya solution de ama problem no enunti bomodia na adwada tutumika na ebra yewo kumase askwa yene kumase mall city mall main entrance no na edi enhwe ni mu sede wo ha no city bia no se yentumi nya ho adwuma
yɛbɛka kyerɛw ɛnɛ ne nansa obi bae ne deɛ no yɛntumi nya ho adwuma yɛtu ne fo sɛ wo deɛ daabi yɛbɛgye ato yɛn ho so ne yɛbɛdaadaa wo deɛ yɛn nan yɛntumi ɛno nti no yɛkyerɛ no kwan a ɔmfa so agye nni a yɛbɛyɛ ho adwuma na yɛafrɛ wo san sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛde si vu obia ɛno nti no fa wo deɛ no ɛbra na yɛnyɛ ho adwuma ɛma wo ba no afom kwane a producer any friend no 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 and now 0245 301 462 0245 301 462 so ofra oba na yɛde ho dwuma ama Gynecological ɛne yɛkamfo ɛde ama wo ɛno nti pegi bɛba na afei wabɛtose mu ɛde akyerɛ yɛn na hyɛ ne nso ɛma me sɛ Beacon Hans Agency Limited ɛsɛm nka kyerɛ sɛ wɔnom ɛpɛ mmarima adwumayɛfoɔ 5,000 ɛde wɔnom akɔ Dubai na wakɔ akɔyɛ adwuma sɛ construction workers helpers ɔpɛ mmarima mpem 5,000 akɔ Dubai na wakɔ akɔyɛ adwuma sɛ construction helpers ɛno nti mo nhyɛ ne nso ɛma yɛn ɛyɛ 2 years contract wakatua no ɛyɛ 5,500 Ghana cedis na yɛbɛma wo United Emirates Arab Emirates omo visa United Arab Emirates for visa work permit medicals police reports or flight tickets ni nyina eka ho ebi free accommodation food allowance free transportation me pacho and also eka ho ebi na u experience when you experience your kasa no wuntio odia ene se obeba hyene so senia owo passports ewo dadade processing fee no 18,000 the only passport just ye bie no eno 20,000 payment no payment terms no so flexible eno ti hyene so obetumi awosape yen anase obetumi afa Beacon Hans Agency Limited was 0559 877002 0559 877 and now 0559 345757. Bank of Africa a dynamo your office no 1 year second floor room 3 Tema Community 1 Pamadiana Brana Beacon Hans Agency. Yes, say your Dubai job is ready ever ready. Okay, Mamema Abejafo Akwa Banana side. Emma, Pastor Julius Akwa. Joseph. Coco Akwa. Evangelist Akwa. Yeah, no. Currency ventures. Akachi mi yako. Dr. Mua, ye tropuse kesi pa. Dr. Mua, Zahara enupano. Obi eni say no way no. Tete dro na kama enunti. Abrebia no wana wono no ewo ho adansedie. Medofo ni me nua ba be ma papa ma me ya wutie me wadama. Enei upe wapomodi atie me na wodi a ewo mu no kɔ ne kɔtɔ no wowie na wunya danse a fa wadanse no WhatsApp me na yɛbɛbɔ ama mansa yate Zahara Mission ne Zahara G capsules oba ma wonsa enka bi esiesi akosua kumanim eyi nkabɔne eyi white free hɔ mesɛwada oba ye sa wɔn ho ayɛ di ama wo a wunyo Zahara Mission ne G capsules so ɛyɛ adwuma bɛma nunum bi ai ema no monso mono no mo fiti kuro mu nkwaye em ye white age akosua kumanim aboso na ntumi enwura hɔ wodie Zahara Mission ene ne G capsules also ebeko na edre baby immune system no Zahara Mission ene Zahara G capsules esiesie mema na esiesie ma nti mombo modi asamo bennom na hyene so ema me se obefa capsules no emienu Zahara G no na one nom wafa Zahara Mission no 3 cups na wode anum Zahara G no ewo mra wadidi awie anopa enafe enwumere ubehunu difference Zahara man capsules so mema gira brane bema waye mre wode Zahara man capsules ebeye sisie no mu adwuma ebeye ntini mu adwuma ntini na ye adwuma no wonti bema bomodi asa Zahara man capsules ne de sabe tie bia no wubeto bi oba tobi ma wukunu
say we didn't know and come over Bonteno, who could any mercy, continue and go see we can kuruma, and into my man is a haraman capsus. No, me and one upon you know, and you may the Herbal Missa, and your malaria becko, typhoid becko, diabetes no ebeko, a bad balance of blood pressure. No, say, come, na a hindi Herbal Missa, Mamonsa and Kebi. Now, Mother's Day, Medina, I say, Yamea Duma or Chinachi, about 11 no, Shannon says the Hara, yet the no penny in our epa, and into Oba Ubenyabi. Friend 0246 348334 0246 348334 and now 0248 569335 0248 569335. That time what you try to say a year Saudi edupa abesom of my Ghana. Can take about pharmaceuticals and research center. Ya shushu mwa bibi mwa dridimo and yet immunity supplements no aba. When we are bomodia to become an amoto nema onsa enka immunity supplements nibi. Na ube wisa aba enroni doso. Nanso eno de edamufua hey immunity supplement abrokuma egu nshirani na etigu akwadie na beso adubra mesewu adamansa kadi miensa bra wadidi awie no anopa empanifo no na afa miensa eno so enyumro pemfo de ma bofre no fo oni murufie du mienu a enum bi na immunity supplement benya bi pharmacy bi mo frɛ 0555 610592 0555 610592 na wama onsa akabi kingdom enupano nie wan na pese obekwa ahememu yenyina ya pese ekobie enunti ahememu aduro ni nie kingdom garlic capsules and bitters wono mu a won heaven mabompu ni mpu esa ahememu aduro ti akua de ofa ni agro because so heaven what one medro ni bia wo I'm telling you person me ko na so said ti memo omusi ha mi di me mo ahememu aduro na how be any go heaven no straight obeko inti mausaka kingdom garlic mixture and bitters and capsules no shock Akoma ya de cholesterol hypertension wona no society wono mu edeko arthritis grade na menaka ne de kingdom garlic capsules and bitters kingdom ginseng power capsules e emema o de boss 1 minute 2 minutes no adwo so nkuruma wo de anu no wo ma wonsa enkabe na abebo adwuma me ama mo piafo tremendous capsules no so eye medro ebesiesi akoso akuma no mo tokura badwese no ebe ye wakabakwa ama won so watimi di age ade kingdom co capsules oyam watimi dodo wofu na ye droado ase no bo ada ase se wada ma wonsa enkabe na bi eto nro bia friend 0597 298855 0597 298855 Pastor Julius Ako hey you can say Victoria was what can't tell Granny Papa, Mr. What you was what can't tell Granny Papa say. I can't tell Granny say. Ne Papa, quiet that I'm saying. I'm your good. See any papa. Somebody can catch us. The catch Mother's Day in the young win chimney. Come up and once and all some snack candy. Won't mean can't say about the catcher papa said I never said ne papa acquired and say my annual book to our branches are. We fancy because already a coffee. Already a coffee now. What's inside your See, Marcus. I can't what's what Java or Java pressure. Marcus. What can you answer? Waka never pay. Let me support 200. Marcus. Never pay. Marcus. Yeah. Oh, issue of say but now one chakra na one. Oh, is it? Ana sani omani omano moma yen kanchire amano no kura kwanso makacho se ho ye free call hospital a doctor fu bi wo mpane kum krofo da ba je ya hospital ko entina me ka se ya na moma ye ntiase se mema nyina be ye mema papa de e nya ni wiase o nti wo ba no wo kwa no akwahwe papa no wo nya papa na obi amfom so a now say what's papa ni atwere go mo ni wa na go ye ntwe go mo ni anu nya na be sa adwuma na ma wo say wo so wasade
One kuma wu. Every one kuma. Mama tell you. Etina enintino o tra kwara na se ne papa galam say abuoku e wa bra enter sa no patro eno no sa problem ne e so abuko sise e se be da che kwa bala no fa na nimba na kwa chere me papa ko mo se ya no so besi e be de ko se o ka che so wawu so for pa waga gente we wuta akra no sorry da enhwe papa ja ejina de ma me ne be no so ma me de ja wa wo se wa mama no antrenti no wa bra wonya no wa de ye mpra hwe wo hwe no nti me hwe akwara no bebre ma me de eti se obitimi ka se be ma na me ne e we no onhwe akwara no kwaku ba bre pa aso no obra na asamonsa o mre kwa onhwe akwara no be sa bre. So I'm just trying to say that, and you want to be what that it is not the solution of the problem, and issues need to be what and no more my bone bia and yet the so opposite them my head back. Say them my head back, but oh, and yourself back and say okay, or run into a woo, and never I saw one of my head back. It doesn't solve the problem. So still I know mistake now I can fuck pass champagne and one that's what was this the all and is that the solution of problem now all face now? Oh yeah, the full fan also from Swa. Just on Sua and from so Nika Kofa Kwasia Bemano. Oh sorry, because what's your money? You look for the solution. You don't try to say something because as man, no solution. And no solution. Now what you say? What's it? Beman what you say? Beman what you say? No, I can't. Beman what you say? It is a said, dear. No one say when you are baby now, what dear? And you are necessary. No, Mr. Ongeno. When you say, well, ban one on him, no. Which I said, Ongeno, and you Ongeno. Oh, Obama's out now as a singer, and then I'm out of them on the names a million about that tomb. A Syrian, a Syrian, you understand the woman. Eti ku eti wuri William nansa adesum say next time me nyada ho eti na nyada ho no ne say obeka cha akola na say o papa bagan say buoku o to from so no oni me see was had akola na say ada akola me say ada akola na twese kesu say one time me papa me ya me okuma na ona do ya o ba twese kesu ba no hey I want to that time because of that, I'm not trying to justify so papa, but Obama so no catch wrong because Akwala is your papa. On your Akwala on your papa. The first time never papa must he be fatherless because papa. Yes, I want to go fatherless. He is fatherless. That's why Papa no way. And the papa say case will be a papa or your papa just because of her bunting or your papa. No, somebody is called a father just because of our baby name and don't think what or papa. Your flow, your cousin will be a papa. You tell your papa and say, what your name on the bed? And you want to your papa. I want to your papa. I burn or burn ma. Nisu katana maso. Washane ma. Na what baba wo? Me bo. But papa can
na nya ọsọ nko na mo obi papa na dey no so things that come to play say you obi papa it is on ba amon ko a kire say onya papa it yen fan shan kwan adu say you know free mo I mama go say me say I wrong say be man hwe ni bo but I wrong so say oni be sha kwan ti papa wu abra wo wu ye the papa wanya ti ase wo so papa wanya ti ase wo woni oba hwe me problem na say so woni ma me no kwa na what problem enya akoda maame no onti won ka but wo si wo kwa wo wie ye no wa ma won chen biem enu nti wo bu ofu abani na boni a wa ye wo ho na ene sen na ye the same thing na maame no so ye ya na mo support the maame no ye ya because bra ni go shooting na o ati against apala no so oba no so go shooting so ati it's against apala no the maame no ye is against apala woni say ya the papa no hwe no what's the one channel why you from so but from so cool oba no so ye the oba ni sign ko no. Papa, I am kind of saying. And on to the wire, Obiancasa, but the make here, sir. So they shall according to get because never running into a wound. I are two on the channel, night to bounce. I are two on the channel. I have to the channel. So I say about the engine from so as a banana, a funeral. I ask Sakala, not as a Sakan, so I had madam there. As we know, or send Papa channel. Or send Papa channel. Is it not and I'm just saying, it is to say, I cannot trust you. I cannot trust you. Sao na mano so tia dia tia sao na mano so dia tia sao na mano ni le mo du adu baby na mo nko mo he mo ba but say ba na ni problem anya ba say ba na actually kaka no ba na brother all of a sudden ni ba mo say ko ba say oba baba him ka kire bi pa ani na mo bobina baby wo jai ne ba ma be mama ne hwe no wo hwe no kra be ma ne mpese oba trampo e de nani e be kwa akora no so oba ja akora no be ma ne mpese oba wo de nani ni ra be kwa akora ne baba because who jai na ma no se be ma no help be na ye ka se be ma no ayade na mo kra no ye ndo so sa suma no ndo so se wo jai na ma be ma no na be ma he be ma no pre ma ho me na ye ka se be ma na an example. It is something we don't agree. It is about agree. Piano Marco say, Obianca says, Sako, my statement emphatically say, Abrabo, you bui, Nane, I did be a piano.
madam me de kemi na kan o say me de me na ma oji me mu no mfum so mu na me suo ma de so I hear there definitely somewhere somehow obey mfum so akwakoto ba mpese me say you go the wura de chie anopa wi ne anwumra say be ma bi ho hwene ma be ma bi ho onye responsible ene ma hon ma go zinti ma na won te wo mate ene mo da so kofa now say ofa ba be ma no hwene ma onye responsible ene mo ya de nobody is endorsing say be ma na won hwene ma no wa ya ye condemn wo ha de bia but and the me be me gina me condemn and from Sukuna Bema na ye condemn the same thing how about so because look at how Basel Papa our brother Papa Tessa battle is that how Silas says so all cases the same so be our what say say ma se ta mata o ka se ni kan wu ana so papa ne ti ase me say o ka se wu ana o ti ase eti ntu na wo ti ase ana na be se me team say o papa no ti ase wu ntu na papa no onko da no wedding say o ma me ka no o bua me eti samre me ba kan eti say ye ndo say ye ndo say the gane ye ana na de bo no so na ye o eti me chan tro eti bo no so ye bo ne de wa ye ne ye bo ne ba na ye o hwe de ba ne sese na ye ni ti no wa wu me say ma ko say he mo na mo ka say too wrong doesn't make right yes sir yeah say you to say brother man when a man so we from kuma ye fun nadia and when no one man to o sa plan ana o sa plan again o gwa na ese won ya ana o sa plan again ani ko ya plan again ya ji to say dey any dia any ya ji to say we nsu ye but ya ji to say dey plan no aye na aye dia ani we nsu ye wo ye wa say dia because we professor professor ba na ti ase but here ani ya odie ne wo ti brochire kura won hunu ne ba no mpo no obomodin se time bia bia se wo ye no wo be ye ano de obi so ti abrocha on ton hwe ne ma ano so na get it impossible ni na ho ni na ho ni wo enya ba ya okwa de faso wan fi ye ya okwa de faso o ti abrocha o we sika on ton hwe ne ma won hwe ne ma that's right e dey na ninu so je say won so be twam throw that to akwa adu papa o si wo wuo no o kwa se o de sha na gem o da na ko o sama na what do o sama ya asama o kan nti o ka so hu sama asama o ka ye no that is the effect of asama o ka ye no papa ti ase na me papa no be wo bi mo hwe ne ba ne ma he china so when you ampa oba no so dan dia ma so sama ma akra nya yin ba pim na ewu fi no e che no che se wu na wu e tu wu afa de o sama he nya dan na che se wu ya ti ase wu afa o ma he nya dan so ka che so me he no bu ti na wo se wo twa ntura tira ko na na nya to na na se papa no so bi ka so bi wu obi wu ya nya to na na ene kwai dabi ya no obi so obi ti ase na obi ka so wu anya to na se bi wu de na ya simple answer ya mo obi ati ase na obi ka so wu aya to na anya to good so I am to about time it is say ye and also the on mark say the bema bi so dwa no say oba bia ne bone na de oba na ye nti onhwe ne ma eno so mo yan kondemu oba na ye no oba na ye no It's just say so oba bi ba me ba you we na me ka say so oba bi ba na bema bi enhwe ne ma na de ne ba ye na bema no prove kire de ba na ya enye anti onhwe nkora na yentimi ka say de oba na ya enye wo gbe no na ye de enye wo ma no na ye de enye na wo ba no na ye de enye person say ade a enye yen hwetiri nkan say enye sama ya wa de because sisi no tio sisi no oba no Marco ya mo ando so oba no de say de wo ando so oba ya wo ye de say de ni kuna ye nyenti e wo ye de anya sa so oba no oba no ye no waja to say enye Marco me don the oba ye waja to say enye me bwa but wo say odi bem kire say de ni ku ye no enye so because of the bema no ya enye nti no as so oba no so ye no say enye o okay say the bema no remember what to say wo make us say
Bema no say oba no ansa e ma wo nchen die. No, me ka America. I don't own shawo ba. Akwani danche. And as say wo ka say wo baby di asemba. No aka say bema no hwa akoda no. Ye fe be oba no na wo ma reasons. Ye fe bema na bema no ma reasons ya. Your ba no ya no. Aye yanti. Enti e won hwa akoda ya be ka say. Yanti me nka. Me pa che beti bi aka che. Kra be so. Ye ka ne say akra no gira montem. Akwani ni meba. Akwani ni maame no ene papa na samu a wo mu de wo yawo no. Akwani ye innocent. Okay. Marco. It's a case way no. Ye mu a. We na kana ye. It's a case way. Boni atana ye. Sa papa no eka che maame no say wo ya no wa maame nche bi. Mama say nya no ma ye say nya omo do asem. Na wo ka ye no so. Wa maame nche bi. Eno affect akora no. Enti wo se be ma no ehwa akora no. Akora ye innocent. Se ma no ye so oba wo che no oba tai se wa ma. Akora no na mo de ba wi ase. Eni ma me ne ntwe man so. Na mo na akora no de ehwa no. Nti so obi ba na wo se be ma no ehwa akora no ye fe be ma no. No wo se oba na ye ne bibi aya ne ya. Enti wo hwa akora na akora wa ye ngbo. Marco say on say make say nyina no. Ma me ne wa ma. Marco say good. Marco say on say make say nyina. Marco say on say make say nyina no. Say be man ka say omra meba say be man ka say omra wa manti na on hwene ne ade on say Marco on say nko ho point am make it say na omra once a be man atiase no only say be man ni akona ma du da bi o Marco say so ana akona no so nyam so no ada na oda bi mo ne say akona afa obi ho papa no so hu say akona nya fom so to wa hwa no onye ma abana se mu ada make say na difference o different for AD obi enya 70 years Marco o se ne fibroid etutu 70 solid years the fibroid etutu fibroid yare no onom Gynecological syrup fibroid away I see 70 years na ayona pharmacy for adro dear sister Marco and totonas man totonase 70 years se fibroid etimwe dwane agana na wa wo 30 siko ene be ye den na se wo de ne de tatahwe wo bo wani ate na etu ase enti se wo ye obi na se fibroid atena wo so ache eyade edi unya ama sebi abawo ayeden amawa me se edura ebetimi aboa wo na no fibroid no na etimi ama wo so etimi afa yefunu eduro no ene Gynecological de bia me ba ha ma komisi obi on mo se wo bo numbers no mentumi amfa efise bebia na me wo na me phone embem anase mponu na me nya tredua na me de atro ne sent no odofo fa numbers ya me ba bebuboyi na enchemu bi ho a wa fre o doctor panyino na woni no edi nkomo 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco Mrs. say oyobi na empon wa wode no ayemre ama abawo ho ayedena mawo nyinsen to mu ana aseye a me di Gynecological ho adanse dia cho odofo kone kopa bito na obi atobi anom ababedi adanse ese onom Gynecological syrup no enne wotima fa yefunu a akasima na wawo utifie eyeden numbers amedia to dwei se ofre ayona pharmacy fo a se dodo e na wo petu a ukọ maso ya ubenya bi ato anampo omamu a pharmacy shop bia wo de boru ahonom se wontimi mbo edro ni dia e na mekan obi so no de ohwe TV ni so na se edro ni da so a na wotwa ento ro pharmacy shop o se edro wei e na mepe efise enne nipa bi betinya ye biegum nanso ayona pharmacy fo adro de eye ba akopɛ ebi ni ba bia ne senti wo de twa TV ni so anasa tro adro ni di afato honom eye Gynecological syrup ewo pink box mu
eye pink box ene drone ehim enti ko pharmacy shop bia so pe Gynecological syrup sa wo ye oba na wo nsabuo hu ensensem etetewa eye Gynecological syrup obi wo ho no ma obu ni nsa mako eyi ntwantoa eni tum na be bum 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 obi mponi de ne banana yase be wi ni sa adwuma mponu wontumi mpie ene okobi eno na broni eka ne menstrual cramps no so wo ye obi na sa ohaw no ebi wo so a edru ebetimi abo na to ohaw na se ede ama eye Gynecological syrup empo so wo ye obi a wo nsabuo entumi mayiye obi wo no ma oba de ba 2 days na etwetwa dabi oba de wo senka wo moja ni acha be nanum de e wo se wutimi nya sa wo de no emma ne sa meso konepe kope Gynecological syrup ni bi na enum sempo no wo de no etwetwasi bosumi eba bia bosumi nsia ansa na etimi aba enu boni friends irregular menstrual cycle kone kope Gynecological syrup ni bi nanum na endi wakagina mu mesese eye monopause na tete wo obi won mama cause onu ta me wo so twabra nanso so bibinti ubenwana ne menses no eto atwa emmabiem na akofa ohaw bi e de abre no edro betumi abo eye Gynecological syrup mako menfa number ne biem okay 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and as 0597 21 60 37 0597 21 60 37 se edru ema ensemana se mpomo sema me to me boase na machechire mu yie mako nipa obeye adwuma nyina benye sika nyina wia e wo se be uti obabi nka ye wo bi wo ho mama ko na tinka ewu be ma so ni mu a wonte hwe oda ho se timbalog misraw e banisa ansha obehwiri wukunu e de emergency girls yibi enti se wo mpese wukunu obeti esi abontene a misraw kone ko pe Gynecological syrup ni bi watinka na ayira ama yeso ma wonte hwe no e be boa na ma atinka asa bane wa baba betena na aso edwa na joa wate uhunka ewo empem enti Gynecological syrup mako asantimani Ghana mai yenso Gynecological syrup mu efise aba edi dwuma pa na adana medika ka se eye 1 + 1 + 1 is equal to 3 enti se mewie Gynecological syrup mako mamemfa nko impressor capsules mako eye edro bia se eye sciatica yare no ena etetewo se kotodwen emututu eye rheumatism ena ejawa ukotodwen se wo nantina se emurew obo wo se ase kotodwen nso gina mu ana menanta meto ase atwetweme mensa ene menano nyina eye mititiriti menanta je se mede menai apempem honom ose police anansi ache no anansi so onhye police uniform mako obede no wachew eye yare ena eye aba so ne sentin edro betimi aboa na tusa wo haw ne nyina ase ede amaw eye impressor capsules omosa woni oil enti wonum capsules no na wo de oil ne etwitwi empo se wutita pai wo pa mako me se edro bebo eye impressor capsules mo amusisi driver for no ube wotima no akye ne to e wo so otie break suru ontimi ntia efise ni sisi mo re papa wotena sa entena so wo ye obi na wo drive long journey am strow edru bebo na tu sisi yare na se no eno an impressor capsules oto ne capsules na oto ne oil mame fa wonko piling capsules for her piling capsules misi koko ye yare bi ha adwen papa emema na muntimi nto atena ntimi shego mu nyina eye koko ena eye musa se koko yare ne tena wo so cha mako de be ya ne se ebe mo abada brijo o mema yon ebe ko fam kra eba ni sa sebi wo yiri wonye obi anyamso woni mu mako o mu biem dabi efi se dua na dwa wontimi ntontena udi boso akaskala upia sisia na wape baby ada dabi 1 minute 2 minute omuso mu mpebiem eti so yo bia se uko toilet sebio na se amamai wom anase mponu
ɛwɔ hɔ anase uyem etim wontimi nja wo nan yi a anase mpo no wobɛkɔ agyanan na wobɛsɛ mogya enam wo agyanan ni mu a meso eye koko yare no ena eye agya wo so entempare no kokopɛ piling capsules ni bi anom mako ma mensa fa number no entudwa biem emfa ma ye tiefo 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco me said na piling capsules ni so biem me say wo ye bema na se edu ahomache na se bi obema mu ntimi mpagya se bi na adabridwo no eye aduru ho anisa wonu wo mpanyin fiem na se wonwu ya eni kwan se obema wu enti kono kope piling capsules ni bi enom na mbona wo mema yo anase koko na etete wo okọ private odo hu na wo se moja eni na mu anase wo dunso a entumi emmaye emu hyehyew efise koko na ya ma obema na fon aye kete a eye piling capsules enne beboa na edu wagina mu na mesa me tibia wo do be gina na ya wo ya tibia ba Yeni atenka me ema yeni atenka Ma yama etiefo bi ntwase anya de bi se ade na me de ye wo ba no sofo waka asem bi wo ha dada se de wo mpese obi de be ye wo enfa bi nye obi meba obi ba ana makofa no manyim no da bia me bisa asem bi se ebi asem nko a na wo ba ma enum a ebi asem ne ba ma enum a me ka kire wo ba ma ne ma mi ne papa wo nu wura ne dem a otimi kasa mo ntwan me ba na me kwasempa nyi semi na ma mi wura ndem otimi bie ne hu nyina kire that one alone enye nyame bia ne se enye nyame ne se nyame se na ubi ha ma me no nyame bai me tose me point abi make no say say nyame asesentia dabi no me just say na ka obi ha mama dabi nyame na ba say me pe oh nana na nyame se nwo so ye no nta uja abanza na kemja santa sam no anyama na ye be sia se ho pani ya ka enti mate wanse wa ndi ya jiji wona ama no ya jiji wona ama ya jiji wona ama na obeye timi atewase woni na da ye nyina ye hiem abrabo ne yesi ye bebo na be country meeting na me gina ma nyi san aba from day one wan hwe wan fi me wanya de kra wan fi me wanya de kra muso me nkron me dia call hospital wa mua me wanya de kra ma wo si wan fi me ma shakoda du baby wo gina bia wo di ma gina no anu de enya ya gina bia de enya same ni wa wo na wo shakoda na ye ka be ma ye ka eja no kwan na mama so bi ni ama wo mo so mo nya ba eja no on kwan ya eja be ma we take responsibility and don't really take responsibility esu afo se mo nko na mo nko so aba na mo ba ntina di sa won so aba dia edua biara enso aba na ka aba because aba dia bebre but aba ye papa ye ka eja ni se me ni master ye adwuma ana wono anu apese ma ye di apese nwie na me kasu ew na me se kwasia na nyima wonye
adan ka master kumi so anya mo anya very good sare obo na kuti eti mechanic president bema wo a wo nhwe ba wo nya ja Matiase wonya ja Matiase wonya ja won kai ja no yemfa won fra nipa Matiase wo tiase wo de se wasase asem me so wo na be kafi se obey ewu de ewu na wo because ewu na ne ba no aye wrong because aye wrong that is the fact. It is a lie to tell somebody who is alive that he is dead. It's a lie. It's a lie, but he deserves it. Well, yeah. How can wrong become right because of how can wrong become right? What are you talking about? How can wrong become right? What are you talking about? How can wrong become right? Come here. When you job because unperformed responsibilities, perfect. Now say well, we because unperformed responsibilities. I will I take that. So very good. On yet. I see what's only papa no done. It's one year because you can't consent as say, oh papa yes. So someone is remember. I am and clear stuff around. I think so it's not make us say. Problem be go buy the Berman. It doesn't affect the sound. And you can never say. Remember, I'm going to as they say, I don't show. As they say, I can't one. I can't feel like catches any paper. One man, why? Papa, I don't want me. But I don't know. You say it, you know. Oh, so the same. I don't mean I am from so. I don't mean I am from so. What was that? I think I what was this song? Why am I from South Africa? Oh, I cannot. No, you can just not kind of say. I did that. Say, no. My question. Why am from so Ghana buying Shamara? You can't say, one shell back. You so catch up. I promise the papa and it's from one shell back. But Jelly on the I am from and when I is trying to what did I say? Not can you call them family. And you have to say, you call yourself a father. So I want when I fear saying. Papa is sick. What do you about you? Papa is sick. Mama, Ela maami bi de ne ba ne kuru ba se wa wo won hwe me ne mai na so won hwe nkoda nyina ma ne ba ko wo ye wie na sintreni de fi aya yetia maami ne ga na wie na sintreni papa ne friend ne ba ne se on fa ne nurse atade ne hye no me twam na adwuma na ne nafofo hu se ono so ne ba ya wa bra ne kapra ba ni I'm the father. What's the father? I'm the father. I know. I am in the bed right now. I'm not starting my cassette. Let's start in my cassette. Cassette. What I to pay? No. What kind of pay? Not to pay. What am I? No, I mean, I never know what my mom will die. I never know what my mom will die. I never know what my mom will die. Oh, Daddy. No, can't say. No, I forgot about. No, I found it wrong. I was what done. I want to say. What does it? What does it say? What does it say? I said, me down. What does them go from sending him back? My catch up best over pay. What do you want? I didn't buy from. Now, what 322249835. Well,
Well, okay. Hello, we didn't baby akasa. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Marco, one of my children. Marco, Mister, no, a man, one yet, you know, I will buy one very banner. But I mean, my sister, I had your part, the woman, the other. Maybe I think I'm an acting sister. And it's all better. What I'm saying, what I'm not sure what kind of now then I will go out to me so Bana Madame. I don't problem anything. I need a Bama idea. If you want not Baman when you go to one number patrol, not come then I bought a Would anybody akasa free? Mimma Kosia Papa Mama Papa be Ogo Posine Otogosia Sunjan and Canabega for the Brown. Oh, is here and I'm first. How this show some sugar ever champ. Also, cheer papa. But now, mammy, for papa. The moment, happy Mother's Day. I remember my phone has been precious. I brought media. Only for Kokumbaro. Marco, now, Sanse, and the pastor Jesus and the number of a Marco, hey, memory you be so for quarter near Champo Prophet. You almost be blow mouth. One idea, me young Marco, man, and Shemano. Obanon Bemajaswa, etc. Like, what had no should be. Marco said your back, say, or Papa called Galamsia, and I mean, no more Bokuna, and only agony. Because when I was at them, Papa speaking, yes, you hear, and I have done a brabono. Seven Bema crack or bounce or more hebano. I should tell me better. No war bar, semi brothers also shackla. You must say, some you may be able to 20 this year. Maybe at this area, over kind of fathers in the Queen Parent, Mr. Baraka. You so I can never balance with you. Or my hacker, and you'll be buying cocoa with a sick in Nigeria mackerel. Okay, me that's no why not the would anybody akasa free? That's a war and the pie replica. The Pastor Julius Ekano. On Friday, I bet Mano ISO, Mamma. On Friday, I may mano ISO. Now, Obano Becca said, Kafra, Santa Crow. We didn't baby akasa free. We didn't baby akasa free. Good afternoon. Good afternoon. Hey, Mama, do you guys say, well, Mama, do you guys say, that Pastor Julius, I got another answer, me who see that. Me pacho ya mentie ohun who will say that they work capacity would the order be we didn't baby akasa free. Pacho, good afternoon. Pacho, family mami esi me kasa fi aka. Ade kuma eludu. Pacho, asama America no. Asama wo kan e dia ye me pen. Me papa wan hwe me. Enso mbe so se me be ware no. We gina mu se ono no hwe me nti me sita ne ya adwen. Nya oh time na so association and we mugu so mo frefre mo dia adwada don't worry mo amofra yet bi afa nyina adwada ate me dey Adamakos jumadi no Akoma mu Nsem nyame ya adom adwada ye bese atwa fa case ne bra ye betra so aka ama up next sports.